Hello guys، خوش اومدید به یه فیلم کوتاه جذاب دیگه. با هم دیگه فیلم ببینیم و زبان یاد بگیریم. Excuse me کون به کون شدن اینجا. مام پشمام مامانشه. Lily? What a beautiful dress. Lily, what a beautiful dress. چه لباس قشنگی. Dress لباس زنونه رو میگن. It's exactly the same as mine. It's exactly the same as mine. دقیقاً شبیه مال منه. Mine یعنی مال من. Exactly دقیقاً. And the earrings are the same as mine. And your earrings are the same as mine. و گوشواره های تو هم شبیه مال منن. Earrings یعنی گوشواره ها. And our pendants are identical too. And our pendants are identical too. و آویزه هامونم یکسان هستن، شبیه هم هستن، هم مدلن. Pendants یعنی آویزها. Identical یعنی شبیه، یکسان، یه جور. The man I've seen picked all of this out for me. The man I'm seeing مردی رو که من میبینم یعنی با اون هستم picked all of these out for me. همه اینا رو برای من انتخاب کرده، برداشته، گرفته. pick اینجا به معنای انتخاب کردن و گرفتن هست. No way. So did my boyfriend. No way. نه بابا. So did my boyfriend. دوست پسر منم همینطور. Let me show you a photo of him. Let me show you a photo of him. بذار یه عکس ازش نشونت بدم. Honey, عزیزم. Look what I found. Look what I found. ببین چی پیدا کردم. Here's my baby now. Here's my baby now. جوجوی من اینجاست الان. Meet Ben. And this is my daughter Lily. Meet Ben. And this is my daughter Lily. این بنه و اینم دخترم لیلیه. Nice to meet you. Nice to meet you. از دیدنتون خوشحالم. Nice to meet you too. Nice to meet you too. منم از دیدنتون خوشحالم. Oh, Lily was just about to show me a photo of your boyfriend. Lily was just about to show me a photo of her boyfriend. لیلی داشت الان به من یه عکس از دوست پسرش نشون میداد. Did you find it? Did you find it? پیداش کردی؟ I must accidentally deleted it. بچه ها این زیرنویس فکر میکنم اشتباهه. I've just accidentally deleted it. من همین الان اتفاقی دیلیتش کردم. must اینجا اشتباه آمده. just هست. I've just. accidentally یعنی اتفاقی. delete که خب یعنی همون دیلیت کردن، پاک کردن. Honey, what is this? Honey, what is this? عزیزم این چیه؟ It's clearly not my size. It's clearly not my size. معلومه که سایز من نیست. Clearly اینجا یعنی معلومه. Interesting. Interesting. جالبه. It seems to fit me perfectly. It seems to fit me perfectly. به نظر میرسه که دقیقاً کاملاً فیت منه. Perfectly. کاملاً. It seems یعنی به نظر میرسه. Ben, did you choose this for some other girlfriend of yours? Ben, did you choose these for some other girlfriend of yours? اینو برای یک دوست دختر دیگت انتخاب کردی؟ choose یعنی انتخاب کردن. yours هم که در آخر اومده ضمیر ملکی مخاطب هست. It's funny how it shows so accurately. It's funny how you choose so accurately. خنده داره که چطور اینو اینقدر به درستی انتخاب کردی، یعنی سایز دخترش. As if it's made just for my daughter. And if it's made just for my daughter. انگار که درست برای دختر من درست شده. By the way, By the way, راستی. here is my boyfriend. Here is my boyfriend. این دوست پسر منه. بابا چه خبره؟ گروپ سکسه؟ Honey, meet my mom and her boyfriend. هانی عزیزم
Meet my mom and her boyfriend. با مامانم و دوست پسرش آشنا شو. Friends. No, wait. I'm sorry. Please play along. Please play along. لطفاً با من بازی کن. نقش بازی کن. Oh, right. Oh right. Oh درسته. Huh. Nice to meet you. I'm Harry. Nice to meet you. I'm Harry. از دیدنتون خوشبختم. من هاری هستم. Ben. Nice to meet you too. بن. من هم بن هستم. Nice to meet you too. منم از دیدن شما خوشحالم. Lily, it's been so long since you last visited. Lily, it's been so long since you last visited. لیلی از آخرین باری که همدیگر رو دیدیم خیلی میگذره. Come over for dinner tonight. Come over for dinner tonight. امشب شامو بیاید با هم باشیم. Oh, great idea. Oh, great idea. Oh, ایده عالیه. خیلی خوبه. Ben, will you buy the wine? Ben, will you buy the wine? Ben, تو شراب میخری؟ Wine یعنی شراب. Of course he will. Of course he will. البته که میخره. Yeah. See ya. See ya. میبینمت. I'll take another $100 for dinner. I'll take another $100 for dinner. $100 دیگه میگیرم برای شام. Your work is done for today. Get lost. Your work is done for today. کارت برای امروز تمام شده. Get lost. برو گم شو. Okay. I'll bring the utensils, then we can start. I'll bring the utensils. من ظرفا رو میارم. Then we can start. بعدش میتونیم شروع کنیم. Utensils یعنی ظروف. ظرفها. You have to dump my mom. You have to dump my mom. تو باید از مامانم بکشی بیرون. باید مامانم ول کنی. این رفیق هم فکر کنم از همون ضرب المثل که مادر ببین دختر رو بکن، یعنی که مادر ببین دختر رو بگیر، معکوسش رو استفاده کرده. دختر رو ببین مادر رو بگیر. Why would I? Why would I? چرا باید این کار کنم؟ والا. She pays for everything. She pays for everything. اون پول همه چی رو میده. Pay یعنی پرداخت کردن. How do you think I paid for all these things I bought you? How do you think I paid for all the things I bought you? فکر کردی من پول تمام چیزایی که برای تو میگرفتم و از کجا می آوردم؟ Paid گذشته pay هست. Bought هم گذشته buy به معنای خریدن هست. You rat. You rat. پست، کثیف، نجس. rat یعنی موش. ولی خب توی اصطلاح وقتی به کسی میگین نهایت انزجارتون رو میخواین بهش برسونین. آدم رذل. Is everything okay here? Is everything okay here? اینجا همه چی خوبه؟ No, Mom. You have to break up with Ben. No mom, نه مامان. You have to break up with Ben. تو باید با بن تموم کنی. Break up یعنی قطع کردن رابطه. But why? But why? اما چرا؟ من ازش خوشم میاد. همه چیش مناسب منه. Because he was dating me on the side too. Because he was dating me on the side too. به خاطر اینکه از اون طرف با منم دیت میذاشت، قرار میذاشت. On the side از اون طرف. یعنی هم تو رو میکنه هم منو میکنه دیگه. Honey, you're quite something. Honey, you're quite something. عزیزم تو داره یه چیزیت میشه. You're quite something. She's always had a sense of humor. She always had a sense of humor. اون همیشه حس شوخ طبعی داره. Sense of humor حس شوخ طبعی. Mom, you know I don't like red wine.
Mom, you know I don't like red wine. مامان میدونی که من شراب قرمز دوست ندارم. But I don't have anything else. But I don't have anything else. اما من چیز دیگه ای ندارم. Could you run to the store, please, quickly? Could you run to the store quickly? میتونی بری مغازه please لطفاً. بچه هر موقع دی به وای برسه ج تلفظ میشه. Could you Alright. Alright. خوبه باشه. Sorry, but you lost this round. Sorry but you lost this round. متاسفم اما این راندو باختی. این راندو از دست دادی. Do you know why I'm so angry? Do you know why I'm so angry? میدونی چرا من خیلی ناراحت و عصبانیم؟ Angry. Why? Why? چرا؟ Because I don't want to share you with anyone else. Because I don't want to share you with anyone else. به خاطر اینکه نمیخوام تو رو با کس دیگه‌ای شریک کنم، تقسیم کنم. share یعنی شریک کردن، تقسیم کردن. Honey, Honey، عزیزم. you know, I'm enough for the two of you. Don't worry. You know I'm enough for the two of you. میدونی من برای جفتتون کافیم. Don't worry. نگران نباش. از پس جفتتون برمیام. کمرم قویه. Really? Yeah? Really? واقعا؟ Yeah. بله. Okay, so let's go to the bedroom while mom's out. Let's go to the bedroom while mom's out. بیا بریم توی اتاق خواب تا وقتی که مامانم برمیگرده. Just give me a minute to get ready. Just give me a minute to get ready. فقط یه دقیقه به من بده تا آماده بشم. Get ready. بچه ها ready رو همیشه با فعل get استفاده میکنیم. Get ready. آماده شو. Here I am, Lily. Here I am Lily. لیلی من اینجام. از این مدل پوزیشنی که این نشسته به نظر میرسه که مامانش باشه. اومده که چوب در ما تحتش فرو بکنه. میخندی؟ الان باید بخوری. You know, I'm only with your mom for the money, right? You know, میدونی I'm only with your mom for the money, right? من با مامان تو فقط به خاطر پول هستم. درسته؟ اوکیه؟ Your young body But your young body اما بدن جوون تو is incomparable. is incomparable غیر قابل قیاسه، غیر قابل مقایسه است. Incomparable. So, you only needed me for money. So you only needed me for money. خب تو فقط به خاطر پول به من احتیاج داشتی. Honey, Now do you believe me, mom? Now do you believe me, mom? حالا باورت شد مامان؟ Thanks for showing who this red really is. Thanks for showing me who this rat really is. ممنونم که بهم نشون دادی این آدم پست و رذل واقعا کیه. girls, maybe we could just live together as three. Maybe we could just live together at 3. چی؟ صبر کن ببینم. شاید ما بتونیم با هم دیگه 3 نفره زندگی کنیم. پشمام چه خوش اشتهام هست. Get out of here! Get out of here. گم شو از اینجا بیرون. Fair enough. Fair enough. کاملا منطقیه. خب بچه ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر میخواهید بیشتر یاد بگیرید کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً اونو لایک کنید. تا ویدیو بعدی. Goodbye.